Bakarisane Proni, Rogo Abado, Rogo ni Batasa, Midu, Imano Rojo, Nekigre Gori, Nagani Programana Manga, Tanzanguna Boduko. So, Tigre Gori, Mina Bakarin Barago, no, Borundu, Rogo Abado, Rogoyo, na Minada Kapu Bakari Tambani, Ugania Agino, Ugioni Jigere Goke, Kado Pachigisa Kapare, and Kapari Pahare. Now, Ogoni Mika, Yokuta, Minada Kapu, Gitambani. No groni pedra ninga live the panera kapepro no brono mfanga na mamanga advertisements pagi program almost juma saa wale dumron kinaho ama kila message pare ya wanataka kadu pagi program tapi dengan panera kapepro na the program ne singa based on self invitation so Ugoronika tono kediranya wale kami dutanga made kedi mo so please kan technician ni kama ga link from focus screen yo oni biano borondo nduko ukini uko se dika palo ku step do ho kedi mo ka jona mani kaya o malu ka karaga pa sto program do ana prali pahare on mono nga gani program wana manga dede ana jino he kipa ogwa pamaga iliso ani isichirani na ani kapani kuna franga na gwa pogo nike na limbate nike na inikundo buse duko pa ana ya program na aranza ngona bodo nduko anaida kei training nga Azande anada kason training nga Azande rogo bena rogo saka pa rogo mmangia pa nyongo pa anaida kama nga daga training kajabro dunga me gubore pa kuna ngona manga daga training nada ani prapat papa apati wancha dani prali paha dani prali paha in a very constructive manner make na result prime the same topic na kya prime meri pahare gania tabia na tabia ina manga wen manga prime na bibia wen na prani na so king someone ngai Nakatamba ya so net ya yeah so mi national best kanja muene nga bembi ko mine birom na wochi gaina ne ga screen kare so best munga kina ko na jona kya wena nga ya na jona ja so chango pa mi na te front nga me gan program wa chini ka tona ani dunga ani zo singo dorani ka pro program pa na ka pralipa wone ini he mi monji he last week nga na ke ka frana gana ba yongo na yangu aikia egina padum boyo na ge role nge gina vurugane society na ge benefit nge gine vurugane society dunga pa kina hini mamanga vurugane society kimondo dunga pa but pana mangara na karagana kusanya Azande ana manga recognition fa borote ana funga tambanye fa borote ogwa borona manga wena pa vurugane society so lego dule chada ani sedingo ka analyze gani a musician na kapugere ngo pia ana kachidwa angame apa kina ho chaida yes ada i pruro yo ani ki frapio but kan franga pio ne msingo duse na kan franga pio na gobe fuba ya bombiko tasanga yo i duna motivation chipakataka gwena pia kachitunga me chada iteke frani so miane na borom Kingston ona bilimoko renga tabana moko nga tabana artist pani lichko pia ngame ni yuzumo zuri moni cheni no yuzugurimo nika dunga mowa factor fa so Mr. Kingston tamba kadna nane na ina bakaring barago kaduno ni dunduko na boron dunduko so bakumba chairman ku screen yo zanga zaka video so please ani bingoro meno walidu monitor so na pidoro mozeki ga ku screen yo pag meno biro so while an kepido ko Kingston nineka sadanga kafunga wali momuforo mosedenka ya mongari mono ko ogwagumeno ni bira wali na ubodun ko izegino na gubadu morogo yo na gini he mamanga halo munga tabia wala mungo kuboro na sina mboenga fan rogo pagane meno ngodo a supporter singa wabon music ni batio so brother Kingston tambai adunani welcome bakal tamba ka fuki jagore na ka invite me ka dunoni
mi ani fara fo gania boro gania Azande no boyoro go zagi no dinu ko ene limalenga 20 strategia basia kumbado minayamba chele binga kumbado but ga music ga Kingston so because chiduna actors wa brand chidu aba nini benani music in a stage name ga Kingston guli moles na confesa bora confesa crossa ina abalak bate guli na yamba anga Kingston but guli molenga Kingston so tambai so chidu ngo issue mi mi atuna music yoro ko 2011 mi atuna music way back chimoto walete mi atuna music then ikit nakamanga music yo adi 2013 mini bigu panga mi music ni amanga yani influence rogate mikini pose mbatano kaga ko school yo as pa now minga yando school yo jori pa mi graduate rogo engineering field jubane na mouse nyaga engineering but metafunga chira funa badni ko music te mina assess kindi and in fact go facting mi mo music minga kana mission kindi so tambaye chiringo go brief bakam sekeri pale toni Tambai Kingston, Tambai. Crystal, welcome. Welcome Boromo. So Tabani, by the way, before me move for chance for Boromo, mi ada kape fo gana yino no boy nduko bro ne bira na wero wa bodo na bira ne rogo aban gushodo ane mene ane ke yena gania famous well-known musicians. Now, and Kenya or Waburuna represent opinion on other fans. So I'm sure do Christo the Boyo, Kunka Pugako opinion is representing the fans. Now Ogronika Birana Aware Kachidunga, Muna point Baranga Manade Kerimo. Then technician kina honika ma gani link oku screen yo. So please technician most of them link Spabor Nedi or Gaborone Kerimo Ikiri. So Chris Mera Kapu chance for Muyamugari Mono introduce rofa gwa gumero ne bira aweze gine na gine interest gine saro aneme modi side kedimo kasada ka fu contribution chipa go topic an ka fari pa tamba Baba kalitamba minejo ba burudunu ko nakoge yaba ngo gudi yorogo ni basasa lize gino na baha giri monga mbolini siza eliaba bapi bianga mite minga fan ngaga music na pi kini gi music kini zingi na kini music kini gi music rogo jawrule na baha mia bolewe nga former radio presenter gani radio duku yambio yo nga yambe fm nyamangi sunjamanga na yambe fm rogo gu gana nanja 2022 kimangi sunjamanga na anisa radio as a reporter and radio presenter na plegwa bia ngogu nga gani nga ga Azande fu gotio kuchi na de gotio kuchi gaya radio ku poroyo ono mi ama zona toni chikusingale kambulisha mi join bole bakali tamba ngule ngogu bete pado chipale mikina ku zumbiano limbiane ane dudumini bakali tamba ni good school tamba yeah please to gani bakari musician kenya mo ne bira ne aware mo so dinga kelimo toni mo so dinga kelimo bambiko anada kanu kumbata na gani sakapai ndugu pai ana decide kena go topic ile bambiko ginenga tapani gana tabia na gani artist in general bani magana welcome Thank you. welcome na yango Tambay, bakit tambay? bakare chamba kadunani ani mane ma burune ngoda burune ko ngawe ngi pona manga superstar has disappeared or what mikina no tabana superstar sinaje jarebo kapya so tamba kadunani ani Oh, mane okay.
So yeah, chigile gore minada kafunga uri mumuforo mose dingo kayamba iri mono ogwa gomero biro abarize gine no beru ndoko ogyo nina ajya fogoro gya akoro manayo ye byo pokrote. So mose dingo kayamba ngari mo fiyo na gina bie ye nyono nani. So tambai. Okay. Limarenga Tutu Josephine Severino Morris. Kulenga kuporoya. Onaga stage name is Tutu S. Fina. Aboromo inoketir. We must be as and I pure money kere da kwalimenga jenengwayo. Kahata ito nga jenengwayo. Mama sokote sire kumamu mamburo ya. So sio ku famous be aboro in abia manje bere ketir me abi he. So minangwara ko ka do alme anena roja roja. Makale tamba paka yamba papa gisungo dule. Tambai tutu kadunani chigile gore na tambai fogime ajino niye. Um, ndugu pan mina raka pehe mukunilimi ndugu pa me yame chada ani hostiku program ne panama ngame oni dure ngamba yango dana tabia ana especially na mangara ngoro gani society nyaga Azande ana bingoro na ana funga bakari tamba ya fronite umiko dunga pa kino hona mangaha dunga social service kino ona fefa aboro bingo kenyame ona contributed ani for example sometime raka na dunga hati binando wajapana mangara raka ngasa waboro nini kosungo chingu wala chigumanga kajia furoni bibi arago namba chini. So this is another way of counseling people. But aborakunga tambane froniti. So chime nyame rego dule chada ani pranga chipagane organization. Inwena pa ona mangaha nego ni benefit dunho in role na flavor gane society then gina challenge na joroni ane bingoroni onindo according to bagya borone bio bagya batunga ana imatono kada ora at the international level gina challenge on ne biaroni na wani ka fresh pa topic ile mi adanga ani fresh pa kanyame ana challenge rona ana bashironi no rengo ngarengo ane ka perengo frone ba rogoruru gene yo chipa oni improve no kono jinga wa kanyame danya roja ya wala danya filani ya wale oni je war gutebe mi ka ane ka approach ko ogwa pai ogwa challenge na mangara na ka de solution pa pa kandu kumbata so chingo pai mele ka pe frone ndiko so tuna hata bana minika tuna na gani musician tutu based on seniority and then gani fan representative kinane na gani a young upcoming talent musician na ya atabani. By the way, wamuni ya muri mora Kingston muna dinga uli be afrani wa na romo ni dia afrani go abro ini no nani mudinga afrani toni before chance kuli. Okay ya mami sana mbuka because mina manga hati. So So, kubia gen about nani gata ito lenga jali. Gini de bala wala jali du. Gini de du bala wala jali du. Gini de bala wala jali du. Mina ideliwo. Kine mina jiliwo. So chidinga kubia about nini nani. Then way back Uganda nanja 2011. Abro nina kubia nanja roga tisenga mete. Ini ya jola de magu abu. Dogu de roga tisenga umete. You know. Wabia le dingo wabia na do bale by then last many mo me abia ma do bale guy mbatano fo migaro ka na kajo kurajene kandu nani so this humble panga bi maguboro ne mina manga hali ate tamba ngabi majak na dugani no, stani liki ni yeah. public me no ngali ni na Well, Magurenga one of the challenge and Kaparai Papa. So that's the reason why I'm my sure. So tutu tambahe once again kadunani nani gubamba tasana nera kasanano nani ngawe. Tabana najia gupanga music. Wadu module na tabia ngamo you have experience in music. Musekingo rogo word nga music ko gania boro na arami wala wa boro ay no bufugo nga music na musekingo rogo frani in a very simple basic terms. What is music? Okay. Mm. Ani yekwa na mikafura fugane aboro. Ben fugane aboro ku aniga Azande
Pago fugo pe mo ngame mo de kini paina manga da baraninga nga a musician nga Azande. Gu wadi nga music apa mangero go ya. Music na entertain aboro. Kam do na stress, kamu play music tika ja stress aja chiro kusai. Kam vrambira budambira ki pie, ono ka music poe mun ka wa chidiro. Ono mo pisande. Music nena ga aboro intention. Yani abia kina ana bi borokina lanyo. Masla mara kama campaign ono kamu dayo te. Ono kamu ye fole nga tutu ki amu BBS pagi padure. Omika bieni borolan naka gyaga. Sorry. And I pass information for aboro. Nga fa deeply in the village. Chidi mina chidi music nga rogo yo manje. And then ukura aboro na bichu nga music nga kalamfarik but music nga wene whether muro mana wala muro mana teka music poe ra kona mangba chiro. Chiga go back and page for music. And I pass information deeply in the village or to the village. Very deeply. Where kamadanga ya but fugole kilen kida dayo. Mogu pa roja ni pe fele chima dayo. Yeah. Tambaye tutu. Yeah. Sorry, Caesar do. Mama Jadi chile kumamu mamuro. kulenga pia nga tutu ona ya highlight gani technician in my phone. So tambaye masia paka maya aboro jihe and I'm sure wani kandu kumbatai ukura bia kina hono ka ajia. So Kingston mumaji hangba gani legend artist tutu iliseke gurogo fuga ya banga music ngejino but rogangera rogo payo kere mu describing afo gani aboro ne birane awore ya banga art and music importance ngaga hanga gine. What is the importance of art and music to a society? We message So, on for Kingston, right? yeah, Kingston manajane. I'm sorry, me no work Bakal okay, but tambah it's good to kafugire know. boleh. Yes, go ahead. Inajua again. Okay. Mina da kan yame kuchije yani wachimi dumye du music na ga high potence. Music nga anna ba ni ko that is yan chingo kura we wo kuna goga ni sinyale di na pehele chinafu yani chi we nga ka communicate ka frana ganya aboro yani china gairo karan we ho kami frafu yani community nga ga Azande ndiko at the same time because wa dan in some akura goran kina da power berani renga na pai ka frafu du wa aboro ka dumoro ya but ana manga ana behavior ko biayo ana behavior ko biayo ikita jaha kini lani kini wili ki paro go biare wele dunga go importance nga music rogani society rogani yani kiri bari ngo bani rogo yo ana forgute rogo music ana forgute no rogo music oguyo na jaha ina understand he yani ki je ko gume gai raka nga gani for example wa esfina a big biengo gulina penga wa gudu ya walele sakote I think it's do so biale mo ina change chama impact life naga bor ki gero ki na change ni kale ko ganiraka na uli pate no ro ku chengwayo ina jago biale every day ina je na so wo do ana communicate wo do ana du gule du ngago importance nga music fuga ni community so chingo wo mine understand music chingo kula we ka frana gani aboro ko pazande ni ka frana aboro so aboro kino ana jamba gani boro munga siza yakuna zinga na music kini pina music wezi ngame chuma paki na ho chafu efoko ngara ko kino chafu ero ga kwa no music Yeah. I boro na music Yeah. na why Kingston. Caesar.
Hivyo kuborona represente fans mine ye follow wording music mostly ka describing a planet from the fan perspective. Yes, bakita match pakafu gimumune fare. Binikape point isa ngo gumina understand he. Yani chipoku henga music. Music rogo gu zegino ngo gudwane awle rogo yo kususu gulingara ngo gudwane ane rogo yo. Music ngo guhe na fu usa ngaga bena fudungu aboro. Mera ka pe pia pakuchi chile. Music nga gidawa miko chitna mini pegu pangame mina pi neji radio nga on kisi shinge neji kina radio neji urule dunuko neji abia yani china fu safa boro kura boro kina ho duna dungwa bena liyeyo karame jingo ni yurote music naundo gwa boro ngoyole yani wuli yukurone yeye kizini mukubi kupangara memo joni. So music ga medicine. It's a emotional medicine. It is a psychological medicine. That's how I actually take music, and music carries a lot of information and messages. Bakatamba. Yeah. Tamba Caesar. Dungurani kina hona gia music without understanding music fully. Tabani a music ina typing aga hatini. Adding for example, um, muna ke pangame hekina ya banga rock music, hip hop music, R&B music, traditional music, political music. Yale kasananga gani aba yango na yango Kingston na Tutu. Tutu. Muna describe shiro wajini ngotunga type of musician ngamu. Penga kurani ani jinga na ani mina baranda mko. Okay. When it's an I do, mina mama because because sana nga complicated. Ah, bakar tamba kasana roja roja. Omet na mizigi. Metuna na afro. Kanya on ini gimi abia eme mix tapan. Nga kanya abro ni gibi ngame. Why matuna kadunami? Why matuna kadunami? Tipati sa shiru. Mommy, I love you. Sweetie mommy. Miki bi ena jamba batagi miapia. Miki bi gubi ngawe. Kukasanga edisi. Chai nongo boroteo. Kukasanga edisi. Chashanga boroteo. Kukasanga edisi. Chai nongo bayateo. Kulenga jiba matal ba mepe kafroni namba wenga we namba biata ngawe akumbanga paya tamale oh oh akumbanga paya tamale oh oh akumbanga payo akumbanga payo akumbanga pai akwale akumbanga payo oh Gulenga Biata Gibia. I By have the a way, lot of songs. sorry, based on that note, gini pa ma bibia chini nga kinaga musebien. Gupana manga mina bibia gupana na mangaro community. Gupana mangaro rogo community. Mina binga biach papalete. But most to me be air. Bina fwa fresh papale. Wa mini bigina gbele gugu. Wa masanga we kenengwa yo chupakumba. Borokie kiawe no imangbe tutu. Yenyewe libi biach paporungo wana genenga wa chupakumba. Ukora gibia me benga gbele gu min tuna franga gu bia mi na sample chipale wo met na bia gbele gu go ye kule yo after o wa bia le I was not fan of gbele gu but gbele ki chat ke kule yo
But once I sang that song, Jenengwa Yoch Pakumba, it was really hot song up to date. Aburkina na yamba da kwani papa kupiale. So, Mhm. mikilipanga min fada tanga azane mo pyomo traditional, Ka mukondu biaro gani history. I think minabi bambata bianga ga pazane ga gbole gugu. Dagwana nga gwa yanga doguli na kuruna yanga paranga. Mhm. I'm not praising myself, but when I pegu ngalengo. And Mhm. then maybe good the same thing. Ami keka bigu ngawe kwale munachikumbwe mio. Umobili ne ashao. Aburki atakele kia bora mat awo abor na atakele spagi miabia. Mhm. And I don't care because gine music dunga. I mean I bigu best poko panamanga. Me baby nga out of the music team. I be good panga go pamangi and me baby as palete or as parote. But borne ka find chini kinarogo yo. Nikin feel waka yame ingbe papa bia. And Mhm. then gilasi bia abia man yebele gilasi bia me abi ngawe orogo pazande ngawe I think tina yawe paperi mo Mhm. ngawe ginima de abare ginima peri mo chini. Yani, I talk about kapeli mongawe, like if you're my friend So, or like so one of based Friday. based based on what Pia Kapeli Mundi money. Crab fa na fa Bruno boy in why I. So Monatlas Patcher work in a type of musician in Amu. Are you Okay, political? okay, Yes. me. Actually, Mm. I nan from ngawe, me and I be afro bata. But when I Mhm. sang Jenang Wayo, I borno Mhm. boy ki afale I should continue with the what? With the Koningbo. And Traditional. then okura Mm. gimi afa yeah traditional. Okura gimi Mhm. afa sibele kyawe no. Gila style bego momo no okura zan kana na criticize pazande. Ki Mhm. like koning boy ne bioka yawe the way me were there muna be speaking mo ngawe ne de lifestyle nga different can be a koning boy as locally no but to me ro music yo Mhm. koning nga the best song and singo go be maybe mana chini zatu ni kare to Mhm. me. So I'm in the category of traditional. And then Mhm. other songs nga I'm just bringing it for fun. Ngame Mhm. like me show me like like I make show I make bianga like international like Biero Arabi Juba and all this but it's still gikwaning gole even it's international more than Arabi me abi because Mhm. kasanga abro miraya ina yamba yamba papa aber I read on Kiyombra Papa. So I'm seeing it Mhm. as me myself like it's international. Ngakweningbo. So growing up, mother can declare in Boronga, you are Tutu is a traditional singer. Yeah, I am. Tamba Tutu. Mr. Kingston. Monacla Spatula has what type of a musician in Ghana? Are you R&B? Are you Afrobeat? Are you a political singer? Are you a gospel singer? So yes, go ahead. Murajan. Ah, me aja aja tambah ya. Mm. Ah, me as a native, me atuna music actually, me atuna music na Afrobeat. Me Mm-hmm. atuna music na Afrobeat. Then the second song me record here, it was a dancer. Me ne can Mm-hmm. realize me, I sing dancer music better than any part of in the music ngogo nyamanga. Mm-hmm. So give me a dancehall songs na ba kinaha Nigeria. So I feel minga dancehall artist. That's I all. do Okay. dance. All right. So Mm-hmm. she do me that because there's china mina balance when I sing. Okola type where give me hard time because Mm-hmm. so minga a dancehall artist. Kamba. Since mine yo foro Yeah. wadumo ya na represent Afan singer the music yo. Nini kaka nangaro no ginye sana hene na minada mudunga honest. So ogwagro ne biro awole no guyo ni ke bigu program ngone. Bami ko mini ni pepe mbatano ngame gi program na mangare mene. Another ka pracho wena pai na ogwa challenge ya na manga gani ya musician abibia. Hiza best kuchogwa pai go experience bi mo ho ana bi na bodundo. Kuchigandia rago pai. Ghanaian musician, Monebio, how do they represent themselves?
Are they representing themselves to the full potential of how they're supposed to be, or kurapa kina yang manga ang manga ya ang mga chabo ya mupenga prani? Be honest. Kamo konga pa ya babu ko ane. We need to learn. They need to hear from us, and you are presenting the pen. Ana jangaro pe gaina na mute. Baba Ketambaye Kafugimo Monebole Fare, Meka Duchiminga Baiga, Naka Raku Beninga Chiboro Nengu Pango Meka Peya, Menekatu Nana Dewilingo Tutu. Baketambaye Foro Tutu Chipogu Wena Biango Mabie Frana, na Mupepa Yane Frani Chipogu Panga, yani Munga traditional singer. Gako network na disaba disaptoni. So anyway, me ka sadaka continue kunku. Oh yes. Yeah, to addressing, for example, yamuchina machi gupai ngogungaga yani muna represent Azande traditionally does it represent? So gulingo gwa pai ngogu maybe he sorry mia atakngaro tebate ana saka paya saka yani chukupanga yani wanika present chirani rogo music yani guheana bihe rogo ganiraka yani chidwa ha rogo ganiraka kacha dunga ngogu anabihe chikia chugu ngogu anamanga haya kapekina lengo dungu gania bikia bia inga confused and ye nungu ginheza tuyamanga hate upamia page ni wo rogogu posting ogu mamonji he maybe comment yonga yani dungu a musician aleme watadu dungu abiki bialeme inga a disposal artist. For example, munika gbalika bibia kini prezi borongo kunidorogo ukuma ogwa pale bana kuragba ikini jigu borole kusayo na yame ga music manduno gu borole sa mbiko gani regime ma end. So na gania artist watadu gania bikia bia gania musician, yeah, they are not doing more in selling our culture. Then gukura pabole doanga gupamena page tunatnanga inga confused and they don't know what they are doing. Some of them do not know what they are doing. Biko gupanga kachidunga munada ka selga culture. Watadu munada ka represent gamaboro musically. Malenga ka copy gukura biangaga gukura traditional gukura tradition kini keka pesti he kini yamuna represent Azande, it will not work. So chidungo gupai goguna nambusa dungu gania musician watadu gane bayango na yango gupanga copy and pasting. Of course chi lengo dungani nga anawika pa be aboro den akiyasa de kamanga lakin yani ani nga Azande ani esedingo ka kuranga na gani on music. For example gu nga kpaningbo o dungu aboro ligizo ginone nungo kam tagwanete ono gu talented du baraninga Azande. So ginipai du gani a musician are representing Garantin traditionally and in those ways ngo guna reflect Gani culture as the Azande people. So kuchukule they are not doing enough yeah, in selling us
in representing us as the Azande people. But otherwise, baketama so far for chikogwa singengo guyamanga wale ina manga wena manga, but they need to adjust. Yani kini present rani musically according to our culture, whatever according to our land. Kimbungo gupai nga ka jaga bor type of music kin ka perform ya. Ani kurungang nagan on sound. Baketama ya kura burkina ngogu maybe already they are doing so far well in coming up with their own sound, with their own way of doing music. For example, gani bayang kongo kuko na yeshi neki nga BBB kini dachi guko nga Emmanuel Boyme, yani kuchimwe mine bigwa kumbale gwa biengo gu yabike chimambo boro dura gani generation na wale chipaka bigwa biengo gu kumbale abie miapenga nga inga better than gua bordra wale na manga music de. All of you are doing perfect. Yeah. And sorry, but food running go to chipaka mention, you know, rogo gi ina tamba nsiza tamba besi kupamela karimandro nani nawe yeah kupamela karimandro nani nga ani kitunga gani komeni nga short pambiko kwa sasa na kina cha randu through he so tutu minika karaga chira koro but minta na Kingston chipa mukaraga pa chipa kupa gimo hone Kingston kwa usana ina dukorong prenga pro nga musician nga me abane sinza ni mapya hane bado uri pagi na mera ka ade kuchukupa peko horenga mibipanga me aninga gani a musician ngoni dule ona tatanga chugu level wo bubagi a superstar ana bio international lakini uri pagi na mera gya hanga me beef murepanga me boranto naka sokotina kureni chipaka gya support chipaka gya popularity. This is not the right way to run anido anate building on music industry but anipanga me sokote de bachironi onando online kasese ngachironi ogwa pale so Kingston mupenga frani in boy do gupara mungachi wele do mine be diamond mea gupara ne be gupanga ga gine kapanga ga ne amikape wa English name social media pressure beni ne ngamo munana kine bi upai bola manga ha ogeni page yani alikine jechi gano kanyame anada ka copy gipale chipaka benefit be ina bera ngame omando nikit na kamunga bi sina munga ngamo mudna abor siforo abor no inchina akutiro in other way yani waninga azande denga kwa boro du na misbi yani du na manga kwa pai once monakat no gwa pakin mona bia chamo kanya yani madaka promote chiro mona ona bifikin sa ya chiro ni on social media but mono lose gadi gani mono respect sezere di bezande so dia namanga social media pressure go pabi mi aga babu la manga da kamanga ka create issue banganda no tutu atna kasanga chance pangawai aburo birani ini kape ka wane besingo guni ka disclosure supaya cheli react back apro ka pay attention but now so ga maranga ga respect friend so chidimo bunjo di bang mandala ne no ko kun ala ga baro ne ko ro ko for example mereka sore kandu di bang hajme mereka bebia wale mikin nduna ni anchikin jinga jina play na wa station di mbio yo wena ba chanta play mbfm yo ni play an sa radio yo ko kin jire mikin na brag ai minika bia ai boronga yani ai boduro go industry re ngani nga sunye chinit chidu bai de ngo kura go apa ne yi ne ga pa mi dunga kikibni bare Ruko, Tambayan Kingston, tambayan. Sisa tutu mikakara kachere foro.
mini kapu chance paro mo karaga pa chu pa ko no pehere butuko then mi na mini kapu lap na go sana henga me complain ye nugro go pare na me o artist na kura awari ngo gyo na young especially do kude beto kina ho ngo go ni nga legend on asogoyo go do kude do awari na zanze on asogoyo so gin pa kam karaga pa pa ko pare na mo karaga pa ko pa season pe jealousy na mongoroni. Bakare tamba he. Rengo tu jelas na mangaran. Bakare tamba he. Coba gusana ene. Pakami karaka pas papangaro musico pamun pengame. Beef. Kurang yakina diranio. Mene ngomadu ya kami yemboite. Chupana roko social media. We believe duro gorani ngame. Upane bebe okra bronga borna sokota America ya. O yelna sanga social media. Ananga zana anda ka initiate kuta gorani, which is wrong and chang mangate. Mm. Cause mene kene kwa nga zandana mikini kwa social media ka che ka poni ka senga ni ka blast ni te. But mi bienga tinali mo korogani ngatunga. Midla chima gbiane midna try ka avoid kami duro social media nga muskila. On zatu ko ne ko inbox kasna kinamanga. But I just keep it low. Kuchunga ni ngawe ane no ka support shirani te. Support ngam fukina mana to support ngawe kenya borokuru na bia. Ani fi japoni ngawe ni mo na bia wala mi yegi ke comment ni wene ane no Mm. ngote. Ngot sekina tirani. Mm. Ngot sekina tirani. Example kude nga collects. Dina bigale ya bia, limo ipia mu bia, and then kasi ngambo dia fatelen ti fulito la kwa fe. But limo ipia mu music and then she's doing the best. She's doing it well. But mi timinga mingo to one me find out too. Ananga kurami siana anapili epi. Example, why? Why? Who only pacha dani menyangame. Kudere na sona beku pangaga manager. Senda management. Ka manager da bare ya, mi find out ke be manager. But muskila chana ngame agudi na gbani awore. Wala ne benga do anga would feel at 5 years or 7 years. And a benga kala so gudi ne kaja barani. Moneka bibia da mu ko pini. Mbili abel na kamugana. Dia bibia kinji. Muna bibia kikpichini and sigani sa Sudan no. Ne benga me kamudana arben sana wala kamsini. Amuka bibia ni kaya mu bigu kuru dere mu bigu kuru kumbale. Kufra dana kamsini sana kuna bibia kinji and do benani but other places borna bibia wa borwa ko fere kuna kam gana anu kutse beni but anainja ko bare u mentality le sanda anu kushok sara garani upana ma ngame ngboru se ma du tirani ada ka appreciate tirani che mine Mhm. bitira ka mi bibia prezandane gine mi du kami bigana mi big wala zande me da boro biye bole bete pa yo woro mizigite mine ka bi iya type of beer ngogu ye kulire yo enga mi kanya mi du na biya zande maybe mama so kota cheka bara biya zande no way out so tina da panga I'll find out pa kuro gora next side ana pretending we okay we are good people but in body sekina chirani Mhm. ngogu fight Tamboin, tutu. Ah, wa gosana mera kasana hai. Ine boro no konga musician. Bombiko, ome aboro mabata. Be tungu gani ya musician ni maimoro kusinge music. Munepanga wa nato na bibia dungu a musician ale ni madanga over 20 years. Wayato na bibia. Aboro masana hai awale ngame. Yani chale nga upanga we monga musician mu mabibia nga more than 20 years. Kulu agana munuka akora fabo support. Ano mumada wani nga legend. Kulango jamba nga legend waya baro nga legend nego panga me you cannot support yourself independently. The only support you need from people is fan support. Lakini kungawe chada munuka manga video show na munuka shoot video munaga support the community. Munuka wandugu studio yo munaga support the community. Ngoto kwa support le mafuru na ando wa young artist na kura awale adu nga kene beya oni cheka dunga kwa aboro nga mentor and then community ka dunga mentor ko unde yo but kura aboro kina ni mabibia more than 15 years 20 years mwana ja kina kupanga minada support kandu kama video nani minada kama
Mano aborodu ni mabimana rogo music. Ye mabimana and I know gumana ni gini ye mangena anit. Ulango jana gya hangba musician ike boroni dule ngame. Oh, Zande community ana supportu ngoronte abora supportu ngoronte. Azande so community a supportu nga age ya musician it. But kani sungo kanjera nyi ki dudunguno. Munuke pangame. Dunga musician menga musician no boron ngote. Dunga musician kina de boroni name bimana. But Arabi na yamba nga mal. Dunga musician kina mo bimana nga wene mana. But ye yuzu kumana ane ka ability o wene ngaite. Fakina kupanga bilemu ne yale menga o community asapotanga gani bizigite onu binga agamba to ngale inaja kume iye kuzegi yo indu konone kanduka abika abio gwa pale. Yes, inamanga how, but at the same time as an individual musician chada muduna plan pero muduna ideas kumana ni peporo ani nga mundu kubibia $1,000 toni mananga 1,000 mane kajago 1,000 kiyuzu darano kimangiro kilimshiro korogo business ukuru no kurahe lakini kama dunga monari like na music nga has a sole provider for your life unuka pang agwa mana munika bia chini kandu kina ko kino. So Caesar, I'm sure you will agree with me on this. Munabera cha mungawe, what is gini henzuza na manga dabaganya? Is it lack of knowledge, lack of understanding? No, ogolia mara yebihe wala gin put na manga bumbiko upale is supposed support. Most of Ghanaian musicians complain ya nani nga community are supporting it. So kuchiganya rogopa o borodo na representative fane. In put na manga mubi Ghanaian musician nani. Is it lack of responsibility or gin put na manga nega announce? Yes, gupanga gumebihe nambusaganya a musician nga lack of being a creative, yani creative in so many ways on how to sustain yourself in the music industry. So you can be doing music, on the other hand, can you make sure nga kino mama nga ha chipachi sustain rogo music. So nakukura burkina limo music when they are confused and they don't know what to do. Gulingo kupanga kumiebihe nambusa dunguganya musician bakatamba. Somebody say that. Uh, Kingston, I think mutabana mukine nga upcoming artists, but gusana na kati ndupo tutu. Menika sada kafunga po tutu, menika karagachara karagapo. Tutu has a legend, someone that have sung music for a long time. And I'm sure you might even be able to tell us stories about music industry. Rogo Ringara Azande. Yamu rogo gangira rogo paye. Do we have a very strong music industry in Zande land or we don't have it? If we don't have it, why up to now we don't have it? Mereka tuna kakara pa kuchugupa mata munu sana kona ni ngawe. Mm. Upamun pehenga ga some of artists like legend. You know, go nga legend. Mm-hmm. Ukura Burkina ne bienga when they call you legend, you're legend. Ono mine bitu nga legend nga already you have money. Uma save mana munga rich, they call you legend. But Antigani, we feel like when they call you legend, we're feeling okay. But which is not bad. Uh Ukura rani kina ona ma success rogo music yo. Like even Abraham is sponsorani. Mm-hmm. Abraham fumara in cash. Yes. Abraham kida maraka boromuyo. Whether Mm-hmm. me, whether anyone. Mina penga kakotara nduko ngogora na matna music before. But Mm-hmm. ana play na mana. Mm-hmm. Kulongo kwa mwata penga bubone part nga gani. Ukurana ni kina ona matna music ya a. Bora ona kidi wala $1,000 funite. Wala folete. Because mina penga na branduko. Wala borona kit $500 nga tutu mundu kabibia wala gerenga gamute. The only pie muka je bes ngawe masla mi mai mazanga bibia. Abono inbox ka yamba ngawe vovo vovo bia tutu kini pa mongi kini mambo bia sini kini mongi please ana misiro all this gure kina so gura ne bi chance ki bi mana but ana izungo ro bene genete ana izuro gbere gene yo ka di toro gene mboro di toro
ogran kana mat na bibi amin ba kuriyo ana bingo supporta anga borkiti wala $300 wala $200 para mini 1000 spai support ni ate sia kina chini so chidinga kupai na letran dan ogran ne bi chance kana izumana haro wene jene ogran ne bi chance aya maybe we have bad luck and then and keep find out why can establish gani wala business what are the music because once can be man sada mu na business kubone cause kamunyenga mun cause mudo kena guru muka manga show muko bi man ate mun kan ye gbo wori kan ya show after 3 months 6 months mun ka bi mono wori upana letran dal bele ngawe ananga mission an mun chiranga we are smart mun abotoli man kan be kena rako kuchiro mun ka vochiro do makeup akumba mun ka vo balance ki vochiro ni your mission but there's nothing in your pocket Chibena letran down. Ah, yani kaya mo bili mana mumangiro kala business ane dengo kudate. Kino ngani vojisirani. Ona kamu calculate nga in 6 months or in 1 year mukano ka manga show. Say go life for mara ka ha. Wala sika sara mo geru kuchukura pa kya. Sio kura mushkila bole nani. Tambai. Yeah. Tambai chuchu. Mr. Kingston. Ba. Complain ya pare ngawe aborona yawe. Some of go complain say be wa musician the upcoming artists adu nganga popular ya lakini wina bia bionica. Sabane, ameanza naye ngawe ni put na manga mina hiyo gona mina bia sometime ina maro go YouTube and beautiful songs. In pa ona dunga chininga popular chinia. Ina ko wala rojo rojo ko pake pevro ni ngawe. Adunga marketable South Sudan yo as a musician. Apa iwe. Eda mo bibia na limo political party o muna bibia ka sambo akini gipapuro ngo gyo ngasiasi. Ule mkunu kabima. Mudule nga example nga muni ya mata na bibia min 2011. Nyamu gupape yo pare rengo dungani wala rengo ngani te. Will you agree with it or disagree with it? Although dudunga more popular, wala nebi mana, no, although dunga nga popular ya. Especially based on kanya muna bibia ka seja political party wala ka seja asiasi. Wakinagupa sisa ni pe bibele mine kaka chekana kuchini. Nga okora kurani kino na mo kora music akina kadunga confuse babale yakbo. Michimi gupanga yani musician ninga mimi ka bibia chipa siasa. O mina bibia ka appreciate boro. Ogo neye. Music ile eoncha kimunjiro foro lo guzagino te. Chineka ondoro fo kana bes project yenye shikinji boroma bibia chiponi ni nikini mwanji tebe ni foro wengo chimanya sako na community one kaida kajango biatere bon ika play radio ya chiponi bon na misokolo ogani phone kaji na ndo ngejini so hocha gero kana ni mabiefu bang sabor so mabiefu party maybe kana kwa borogo party ni kaji so miche mina consider as a party ngaga music career ngante mani makabibia kini expect panga aburo support tabani party do mana munani mukolo siasa umiziki chakindona makumbata yete biboro na bia chakindona aboro kumbata yete tunakata akura aboro ngogu yuko undo zatu yani kadu undo kadunga meka yekologa YouTube channel kini share ga bia kini post that is on chaje kamera ka undele financially but omya biboro na bia ni bisiza na bia na bakura ko kaje kubiara gyan raga angba tinite nya gyan ko biara tekani playing ndokoro YouTube app na channels so chidungo go issue na affectirani tunga chupa upcoming artist ye kini ka jo yani ka tuna ka dunga non challenge chika du guleji kan dunga challenge every time on ka face problem na ka ndu viral chupa pa presenter plega bia za tunga TV station nga kana problem mo chada mo my connection no kai no yo wala kana okura kwa factors so ka dia performance na nga yani mudu abes at least ijiro ko program it is sunge edu so gule chiga du mo kwa factors do na affect agora nga upcoming artist chupa paka fight SP na ine it is sunge edu so gule
gulego awabor ka organize ka sagupanga anini he nga music association nga Azande iduka ni sungu jigi bana ma yeki ikina je eki amboina nga conference nga artist chupa aboro ni chio kini type music di bola manga na bola nga da Tambwan. so Tambwan sister. Mina da kape pasa. Mine foro zatu before mo pego pa mada kape minada ka ade kura pa kuri he. Siza. Kingston pe yeki pa ne ngame. Onu do zatu nga presenter onu nga corrupted. Omiko ona mga singe TV station wala radio station yo. Yes nilimo rogo we ona ngoboni asinge. For example kuma pe do le baga ngame. Wachindu ngame iplogo bia. Ondule onanje game ngame gipilana ke playing game bia ya. So gini pakam karag na papa. Okay, bakatamba minada kape pachele because mingo guboroni dunga straightforward. Rogo gupa nebi palengo yo. Gulegbo mi anamanga sonje radio station yo. Munena gabia fare nga mi play he. Bama tapa mi amanga minada ke bigger content. Kami bigu pangene ga content nga gabia nga not fit to go on air for people to listen to. So mia bisanga diregbo spaka play gabiate. So I will just play you around and make sure I don't play your song because the content cannot help the community. Chingo gupamia na manga. Then gu pachengo gumina da kape gusana imunisa na devirani na ninga tutunga why do we have a strong music in Zandeland? Now, if we don't have, what are we doing about it, and what is making us not to have a strong music in Zandeland? Gupa kami pe kuchininga ogwaboro nga ogyoyanya chinyo legends already. Watadungo gukuraboro rogo music. Mia bingo effort ngo guyamanga ha. Ogekina manga ono bete ogekina manga ya. Yani gu young talent ngo guduna agbari awalele. Ya sadanga kabida nenyo chipaka trimio kape fionga nda wamoye wale duchada mubibia wale duchada mubie talent kina bere ono minaida gupanganga iundole mwaka mimanje chidurogoruru jane so kura musician one sedi kambida nagani gwa borongo gwa nakura wale gupanganga music durogo Zandeland nga very strong and the ministry gupobolenga chinada Azande couldn't get on sound. Akatambaye. Tambaye sita. Pela nelengo do ona pehere ana prali pahale wamini pepe gani program wani tona ha. So gerenga na prani menagania na yango na bayango. Saka gini wena pa ya maga na gini kala gini genyo na gini apacha da imangi. So chani yame ani yena gani agino dure. Kingston kunga upcoming artists wanyawa watana music 2011 like waji break ikanoka gitapai and then gani legend is dure ngo tutu ona mwenye inabi karina yango inabi gani abia lini declare fana ane by gana she's the traditional singer. So from today forward she's a traditional singer. See the che nga guborana representing opinion nga fans music industry fans nga wabro make music. So ogwapa peke anene obodulukane anapenga na gbulimbodusete anapenga wonimboduse. So kediketi sirani ogurona jano oguroni ke bigu program ne. So please take it with humble attitude. So ana targeting borosate ana projeno ogu kazana mangaranya chada ni buyata solution chipapa. So Pakina Kingston ni pehenga ga music supporting yani gu young artist na kurawe. Kaperengo anchara an support chirani. Pale chini upabini henga me even sometimes not surprising me era do ane roga wale this is the 21st century ani magida pa. Dunguron on no boron on magida pa majority gana musician awale imagida pa. You know? But gupanama ngame ano yusungo go tools do around ho ka beta chiranite. For example, as a musician, many consumer can
So it's not working for me. Kamuyanga besinga moruka luka organize show 200 people or 300 people yani yeki ngumara ni muruka yeka kido kuchini no masononga as a musician te. Aspect kina ho kama manga ha kasono structure as an individual as a musician. YouTube kina ho Spotify kama ino ngoya mukusana gwa borodu mwa ine gwa Paris ko indoro so muna upload kama music upload tono ka nya. Bari mai na ya banga technology le fa boro YouTube dule aboro na manga mara ko bonika onasa ka ga ma account mo kudumula ga ma music no ko dun ko ki mai korogo mo ko pehe e dungo ni no idongo ya ani no for example ogron nga musician ka dunga me ma mas ka ga ma bia all over so le godule a foro mo kieleta vo YouTube and kieleta fio ki alimonga filan you have a copyright of all this music so monaida e cancel gamo music iya uborna post he anywhere they have to cancel it so account to do the zeki moho you will upload all your music but apart from that if kamu vipanga me borona play gamo music wala nindu ka upload gamo music korogo YouTube you will be able to actually deal with YouTube directly but because YouTube already even the regu pare ni kare because that's one panga me e social media especially Facebook kama play pia kama dunga nga copyright nga haya ina mute foro go biare ka fuko kurungati you will never hear it ngogo apai chada on tono ka capitalisa wali he ka develop troni bombiko tani community chini ulimba and kidongo nga community ndo aboro music no on manje you are talented on manje nego panga chada on get out of the box kano ka beto kura gene why ka build troni kumbata kano depending kana ku community no it's not going to be easy then gure chine bere also based on talent kamudunga talented you can actually utilize your talent somewhere but your community is your community then the makaga chiro kinaga community but mostly could build the connection networking doing very important networking doing very important chada gana musician focus pa hawa because kan so kina da bachani na Azande ka chira ngochino kinu batate no lego dole chada mutono ka venture kandu fo kuragba tunga kadi ne mani bi John Frog kuragba ne ma dunga ku boronga chekere ma do that mo ino video te like na ne biro awale you get into that level of international level how did you manage man how did you manage to get there kuchini you go and for place do this do that or I introduce you to the some people kuchini mugini hapo so go do awale na networking chada abo dunga sharp for community friendship na ka ndo kumbatai based on that note that note so based on that note uh miaka ka pehe fugania boronga me for the last 20 years anaishi mungame ye music industry kina berani mi a invite Chris dungro mo ina Chris tutu mo ina Chris kwadunga na president nga music association yendi yo so mi a invite go ba mi no ngiri pamangite so kunzu ke ka practical who is upanga structure nga music industry oro ingaraza ne but unfortunately ko yengo training network mbusu maiko ka kuyengo ya upai meda ka sonoron bari nani Kingston menegin panamanga pote ngaga ane nga menekando po tutu so tutu negi situation do warere example kasi dunga wiro chini wala gina advice dung baro fo gurgucho bude dunga ware for example ka wiro ya ware kina mama mi ada ka dunga musician what advice will you give them based on the current situation and challenges that one face how as a musician gina advice kam ku gude Okay, before me pe kupanga ga advice. Menda ka fali kupanga mgusana yon sana nga music berani wala chite. Talent mhm berani zande wala chite. Kwa menda ka shoro nga talent beasa nga 100% Bursa Sudan. Azande ni biani kare kan be Arabic kan be pasande a imo ino bia. Baturi apa itu ni bes nambu saran. Sanga boroka promote yote. Wenga maybe mana mongu ni yote ono talent beni. But jene okore bi mana te. Music madrogani lingara. Mogu pacha da ani ini Gurenga definitely gure chukani. Kenya isu kama competition da basa sudanisi. I think ane gbe because kamundu kuzande mundu kebi kupanga rumba kinayo. Gbere gugu kinayo.
Afro kinayo, R&B kinayo, hip hop kinayo, reggaeton kinayo, apana bamun ko bi Azande. Ugu pase da mun oni ni me da ka pe abor gene bun nga music na fazande upai dunga sina da ani unite sina ni aboro unite not only us as mission even kungba aboro gani fans kungba aboro umona gena unite choka pushran up or any pushing up doesn't mean like you give me money or what. You can sponsor whatever you feel like. Muneka sponsor boro ko studio yo. Muneka sponsor boro nga wenda okay. Wa mumma manga gama be chimangba minaka get venue for gune ko pamina bara nani mino tumo go venue ne ki ugiro kursi na ba iye kama nga show gumana ne kumongoro yo. This is part of sponsoring aborna feeling nga money sponsor nga ile mkuzi kana million boro wala gumodu kana chalo nga kana gumodu gi miyote even kana vurugi bana mana kana ba boro. So those are the kind of things aboro biran naninga in negative way nga no mission na ina they push you up ina the mana ina the gide no we push up in a different way. Tulenga what best ana use it, but tulenga in different way. Chidonga upai do. And then ku sana manana ngawe. Kanya I mean artist na ye. Gi advice na gine fio. Gi advice fio ngawe. Ah, ina right ka ye, but ika face go challenge and a face as usual, as normal. Because challenge ni kaya go music yo. Ngare kama ya kaya kaya mana mambo Inga welcome ka join and ga ready ka support you but the only thing awe financially ka support you wakaya we send pa mit mo studio finiki okay minute mo studio from no ka bibia the only thing mine bebe singawe everyone is just lacking of what uh management. Pushing up is not all about money. Pushing up is also management. Ka manager do bero, ka manager. Ya kitu tu mundu wale, mumunju wale. She listen up push you out. Ka manager do bero na advertise gama radio presenter. Jubana abo na fuma na fa aboro. Chupa ime ge ya bia. Mkuba ni nga mudu nga da biwe ne bia. Ono okura abo kena mana beka furute fa radio presenter. Apana abondu kona kena mana alu upa gbulsi lingara. And then so guboroya where the new system na begin beni be kana soga na soga. It's not all about that. All the youth, young artists, inga most welcome. But kupacha the in there's a challenge there. Shada murunga strong heart. Because the mobile nga mishani pakina na baya can expand on social media. Avro no grani nga de inaka kikupanga we modot kamujade kamujakumbate. Wono bire ke jakumbate ono nga wene mo ikporo. Wene na mungine wene poshinie. But Cabrera was according to Chama Vochiro. And then we dress up according to the situation. Kamineka Voroka Mukubrenga naked Nami, I want to entertain different crowd. But Kayami can be born by King Mobinga naked. We can dress up in decent way. We go and sing for the king. Can you invite them in Dana Kabibi about patio? Wala fa a race, wala fu minister. Milika for saying a decent. We look for a padwana no ya. But Borneo social media get na sengara ne bes ngawe ha in express show in a bagat show. It's not all about that. And I try to attract their fans according to their level. Bakampe bakatambai. Tambaye tutu. Caesar ini foro sana Amerika sanano nani. It's going to be a controversial sana. Chinike na a lot of backlash. Waduma do ane na represent a fan. So minada kafugu mu foro ngame. Mu declare ngafurani who is the most popular Zande musician currently in Azande land. Oh my. Fela ni question ni sima do nga very controversial. But But gomya mimoino ngawe chinga controversial but china yani sana kusana hen. Baby ko ana mosungo dunga agano ene ino mudodunzunzu nga yani the best of the best ane nengani telego do ya walishada Antonio Karankio. So who's the best of the best currently in the Zenderland? okay, guboro me bini nga MJ Yole in my own view. Tambo. Can you please elaborate more on that? Gupome pe nga MJ Yole do
Bambatanga atalente ma njebeko kunga bakebia kuna zungu da guzingilia hele chipaka kusabia na kuna bika wena bia chipa gupane bipara ka boro kunyomuse zere dadagba boro na other aspects of life kwa bika bia chipa ngogu na nima banga kibanga banga ka chivra saka gana boro ni ka jaa kenzi acha kwa shiranga tu boro ya chidu maybe ko sininga kudunga the top of the yani yani du kunyangura dagba gukura boro Dabagani a musician do awaro ogyo na dumbatano. Gini ogyo gumo biyo dung na struggle dunga hustlers. Okay, chenga ko language mini ke use. Nga munedini ngani na hustle kini. Mwingine apa whether through community without community push chini base do dumo bini. Naromo mine foro taman mo maja go sana mini sana mini ke foro. So Na mina so jangate. okay. Gine network ni magatoning bad kida. Okay, Caesar, mini ke foro Caesar. Gusana he mini sana ko nani, mini ka sana no anani. Currently, recording ara Azande, no bodunduko. Dodunga number one musician now, top of the best of the best. Kuchiga opinion. Ngami masanane wo. Modu yes. Iyo Nga do kikin put dunga. Dodunga the best of the best. Dodundo awarenga number one musician recording ara Azande. Kesana ma minga tutu. Wadumo nga Azande, Dodunga number one musician. No. The question is very critical. It's a critical question. I cannot No, no, answer no, that. it's not. It's not. Actually, Mana Mukenga Koro. mujine kunsanane Mukenga, mumburi miansaro. no, 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 Mujingareke. Yes, it's critical, but at the same time, there's honesty there because Kamudwa no honest. No. Give credit to someone. The man, Gani question never bibiene give boyonga manafrara ko ade wala kumba. Aborno boy dunduko. The best of the best. Yeah, Dodudwa awarenga according the to best of the me, best. mitimi aborno boy ndikonga wena bibia. But Mm-hmm. unga miru whatever gudu minekini ya filani dunga ini bia wala get not ini bia get bia nang bag becha boro. No, I cannot do that because Mm-hmm. in music wani tuna Mm-hmm. sokote kinaro music ngogu pache doni nenga definitely sokote ro music ni kare Mm-hmm. aborno imo chio imo. I'm not here to declare. I'm Mm-hmm. here as a guest, main guest. Minapego nga lengo. Kamu yembo kuraboro magengweni. Kami Mm-hmm. declare nga boro ana nga the best tech. Pweni me nga abono buena bibi ani wene Kami Mm-hmm. yanga for a filan nga kida wala kuba wala dete. Me I don't want to have an enemy. Me dangate. Mm-hmm. Me paka me pe front life anime wana front on lenga me. Music ngogu nga munaida la mai dangate mudaka muduna borona sogar kam vraya mo nga humble go drugine kam vraya masok nga borte but borke na ka sogaro ni ka pretend foro nga namo but internal ngodini yo ni na sogara soga singo bu pacha Mm-hmm. do ni nespa music so ono cha danga sidu fora nga zanete ani dunga ko abono na koda chirani Mm-hmm. chiro go paido abono bona biani wene kam answer ngo gure the way my data. Well, no, no, it's not like the way made. So Mumansa in a very political manner, a diplomatic And way. then another boro na maperengo, ukura Uh, boro maperengo anengawe. and For when you voting, ranking artists in Zandeland, and when you he voting, called for vote. yes. Yes, I'm mobile. So, but gule still anamanga immediately at and half time of Fukurabo. Kusukurabo can be on maybe Padina Bayo. When I be a can a bayo, can ya Mm-hmm. when I vote and I feel and I be kid no. Ganio would they can assign your name. Simina Fras, elder, sister. Mm-hmm. And then kani mengo wonga na votio chikena sokote takbarania chikadwa ka yawe maybe hapo na bribe pa ini mesanga ani unite chirani ka sonsa chirani Mm-hmm.
Yeah, kan menga go paga voting it ke na bakal sokote da barani. Kan Mm. mengo ya che undongote it's not there in the music. The only thing is Yes. there is like mubibiaga biaki wo. That's it. Uh, that one, yes, I will agree but disagree at the same time. That one, music do the, it's a public thing. Okay, whether you like it or not, they have to be ranking. They have to be judging. That's what we're playing. Yeah, they can rank like has Yeah. fans, but Yes. not us as musician. Yes. I cannot Yes. do that. I know. Yeah, I know that. But you can also give credit to someone whom you think, oh, so and so has done well. You can give them credit also I as can well. give credit to one, two, three people, but I cannot That's exactly expose what I it. mean. So, um, Borombo, sorry, welcome back. Ya network na mbusao. So, gusana hana sana hane ngame, ana sana hengame. Right now, Rogoling Azande, who's the best artist, ranking number one, Rogoling Azande. So, Narumu Tutu again, Mapuga answer now, she cannot give an answer on that question. It's a bit tricky. And see that kiachi yako MJ kuduma kubora oliwo biko basic yako explanation okunu pengaone MJ nakeka kwabia kuna bika wenabia nga ogwabia ngaganya muse ogwapale. So this is what he gave based on explanation. You as one of the artists, upcoming artists, do you want to answer that question or you want to reserve it? I can go to next question. You might think it's tricky, but don't put yourself under pressure. Go question, go question nga tricky. Yeah, Okay. question nga tricky. Baby, so baby ko kamengale ko polo ya wale. Ay boro Mm-hmm. maybe nga is doing the best. Ay boro na perform ka na kuchigani on level. Mm-hmm. So chimambo papa mi ani wa ka identify do not the Mm-hmm. best artist ngo kunye do bakonda zanda wale. It is very hard. Example, Iwe kamengale ko sanda ex- na. Uh-huh. ex- example of spamon pe tani Mm. furanga because gi network nambu sambusa. Nga MJ Kingston. is the best. Kingston. Yeah, Yeah. MJ is the best because ana mafrenga fuka. Mm-hmm. Upado ko sini frana nga best nga we. Anga singa kupanga kurabor na bibia atikingbate. Kuna bibia ni ba wene, kuna kebia ni ba wene eh. And then bodi afu kuna wene talent nga. Kuna kebia kekini bia bikini produce. Chibina fuka ko Mm-hmm. respect chini. And then some of us were doing okay, or making me bia bora kia bia for the tap. Lisa, yani kupanga mimi ndiko tuma bora spani kebia for the mitamanga ate. But me achaka ngote me amanga mbiko wadu apa na modify kana kumbatayo. Singa lo Mm-hmm. tupaze, singa Mm-hmm. normal. So coach ako anafua ku respect fuka as usual. Anaja kusaite. But kenyaga kebia most as and mission na kebia. Lisono Mm-hmm. goyo. Only few of them in na fumana though ina oka but anikimo ino. Few Mm-hmm. of them na fumana kebia few. Most mission na chega ya bia lisono goyo. Oku Mm-hmm. paidu. Sungo wena paidu So, minene roko Zandeland. Sure mimi gudu nataka anenga me dungwa aporoju bane ya kebia few. Mm. Should me afu bakal tamais papa. Ngamboli mafu wena mimi talent frani. Yes, Caesar. yes, bakit tambaye. Um, gi opinion mini fe. Mi ada ka clarifiable for aburudunuko. Mm-hmm. Gulenga bu gi mi ngogu mi angera kucheni. So mi apenga ngawe chidu fu ya borote. Ya Mm-hmm. boro na kara kageni boro kuchungwani nina bini. So ka boro blame ngore ya. And the question ni chini madunga so tricky and Mm-hmm. ine benga yani, yani this Ndugu, was not the right time to ask. ndugu pa, But that ndugu is pa my minisa na opinion. kukosha nene. Ndugu pa minisa na Mm. kukosha nene because there's follow up. So anuka create poll ngaga voting and kupolo le
Chadunga result akuranga just within short period of time. Chini kandi chupabanga aboro what who are the best, musician in Azande line. And Chadunga nga best anakashia better aboro kini mwenyewe. Kini kajare bwajia aboro mangi research, aboro mangi research. Kadunga rimo gana musician no boyo nuka aneke ya at some point ku boro tutu aboro image. If you need so wa musician ndo. Nige na bodo nuko nege ya pia. So it's not going to be fair on them to be judged. But this is just hypothetically like, okay, who are the best right now? And I get for you, and I get here. So, but because it is actually one of the things Nika leader and Kumbatayo, Antona Kakusagani, Azande music award. Because and also my basic, Kabibi basic can do it. At certain point, we need to start celebrating. Jaran tonaga celebrate Chirani wa Azande. Anania okay, Ghanaian musician the music industry nga Azande. Inamage award. Okay, award ninga again. Oh, best of this, best of that. Okay, because can sumo best can do good. Module nga tutu. You're one of the legend. Mufrudi. Bodura on tonaga bena ka celebrate a collective celebration. Mo going nga musician as Azande. On mapipi alipa kwanga arebo. Another kajia hang boroni ngame. Azande musician all over Western Equatoria now in a United States kama the award. Nikibali akandukada kanike birono mangoni apake ni celebrate chironi. Ono sumo kino kule te frani te pembe ko gine generation nani kina kumbata. Ego dule chada mtu nakapusa award frani. Nanto ke ino ngame deza na Azande award music na manga. So gulenga ku message tu maringa roja na fe pro tutu. Mudukashia na gonia legend doho. Nawe agumani. Ego dule chada mtu naka celebrate chirani. Bobiko example dule onko iko ko young talent na gbali award. Unko honi kwa dungani ya jaboro ni kini continue na kwa pale. Tupo promote music. Na ta encourage young generation tipa ina bibi. Na wale China only dunga mindful, on dunga more scientific work and yame. Agwa pai ona keka wale. But yule mbali makusa opportunity anara korogo ani anga for example go era na karogore. Anara korogo en era. Sungaga paino bondu kina garani at our disposal. Wadumo na rengo tutu. Lego dule achana mutona kamanga ga documentary. Ka documentary ga history mata mbibia wa pale. You can make a film about that. He reserve heki mwenye. Bana kuragba. Yani gani musician adokina ango tutu. Gere abia dule gere history dule wano ibebe kurabo ini mwenye. Lego dule chana antono ka utilize. Instead basic or make credit korogo in phone. For social media basic you can take that time to build yourself to keep your record because it will be there forever. It will never disappear. No America encourage Ghana musician now on to capture Goni history. But the most important now on to Nakadera a greater award Nagaza, the music award. So please take that advice seriously. But I encourage Ghana artist make a program but anaye kuchi digita gani program. So before me digisi gani program atana hewe wala biata menika sana. Yes, Kingston minike foro. So yes, see Kingston, go ahead. Minata ka elaborate with patoi bodeli pa upai fina ni pere lina afali pa cheke abdia something like that. So point duli na ne point duli na ne chidungu factor be na factor ne kale pangmandaran nga Azande nga artist nikale nga anebi bu system nga obora kebiani o artist andoni bamba tapacha da nini nga aboronga gifted yani gani artist bamba tapacha da muini chiro nga mongada. You need to identify yourself cheda muini chiro mongo kutaibo borombo ya fu talent funinga gifted monga songwriter monga recording artist mona bibia bene ngai a singer. So our talent kinayo chupanga legend chupanga mundu ka inge bia be boro ka bihe. It's not a bad thing. It is a business dunga ngombo ya fu talent for ngamu kebia kola boro kana kebia but they don't know how to record. They know kabibiate. They write songs. The business dunga
nga ikebia boro kinga. So kan bio gwa bine hitiare me okay an bunga Azande land gwa bine hitiro zo gino na baka na ka follow the details mo kai pangame ubiare it was written by this artist and master by be collaborator Ken. So gubo na kebia nikia gubo na master gubiare nikia then mukuni yecha mu kaya being a recording artist nikia and it is a hit. Yeah, that is that person's song there, but it is Espina song. Benga kanja bia wala kabibo ni kia bia football le. It's not kupanga me bubane pangani te. So if I do go pro we fuck up in factor na bana guna we have artists. Ningo ka kia bia ki football but ina guna ko ka kia ni football ini ko bogoro nga talent review te. That is not the case. So chidi mina ta ka dia kuchu get point there. Sidimina ta ka dia kuchu get point jina ne tambahe. Besh Tamba Kingston so igre boro guroni to na kebirani tamba vroni wonto na kebirani na guroni ye babare he na guroni ke kebirani renga na fura sipa kadis kazi upane di pagane abayango na yango kanya musician ya mabika wena betrani ya mo contribute to organic community but kana manga dole ngame ana pranga in details can ke contribution in one chandu tena gwa challenge ando roboyo chana ya ana sedenka hosili program ne ka pranga chito beta pa ina monga yo ana pranga chito no bodu ko dunga pakina ho ya mandoro ko na facial challenge kanya ana prali pa chaje na poro jimu aboro na prali pa but wani fracture pa and ma fracture pa gubangra negotini on bu pa fanish pa lego ye bele ana fracture pa topic le pare ki tama ka fracture pura pa bangra negotini tigere bole Kingston miniga sadanga ka funga chance poro ginianga da fugo dum baraho for a fan na gama fellow musician in advice dum baro kam pro akatamba ka fuma mwena mina homopai dum ko network ni jira ja ko sai riwe ki ji wurin dole ba ja cikin loka settle ye cin da pana ye message mina da ka fa frani ba wanda chani nga artist nga bamba tancha dani ani anduna nga ni pinya muchirani so pa ka sono sa chirani kando kan pinya muchirani o de nga yani esfina ko jowa bia wo dine perform an shongo love ka share gari ya posters na wa here na ba kalita do ka perform wala dj sen na perform mal me ko la grand kini all the graduates ngo durani onga ko ni do agwa pale no bamba tan cha da anduna ninga kinyo muse bamba da chirani nen ka bolanda re tinga guyaya yes oguye kinonga rogo raka abor kinna ma bimba tan na oguye kinidu but oguye duna ma dure becha da yimo nyege gine they still have to come back. Send it as and move what's because it's not an example and it not inspiring music. Kaya adunga ya kana tunangate it not tunaha akitna ke binga wene padu. Then uwe pake ndunga mina pegale fugania boronga fans bata u English nga kayamba bonga fans mina nga ida hote. But for we do ijihe because maybe I don't know going a family fellowship because family ni kama ngaro ngabo bana koraba idi ngani power pakala padua ni na ninga amuni record dia ina less access to internet so manaki da bia ni kan kina go WhatsApp ina for send na go WhatsApp bona access ga ina za tunga ga YouTube channel ma zakete ini panga ini one social media sanga ini ko Facebook login ki frayo i bi panga mona post ga dia ikya for mu ke je follow go WhatsApp ye no panga kan do ko YouTube wala ka stream dia wala ka download dia zate ye no gote so chidwa gi factor do na affect ga na fans ni no mai da anka frachi pate ka anka ediketio chepa mwaka ya ga na biate no pa ka subscribe ko gan no panga me Borana matno music mini bakurio manake bina kana 600 bina nga YouTube followers beni anne kama Azande to berani go do online ima nje so aja support le duka na bia ha
lakini ondo nga ani subscribe kuchiga ga spina channel YouTube channel ga MJ wa bali kimbungo ko panga ini kijabia frank na on WhatsApp. So chidungo go issue do mina la ka prefu ga yani Azande go na ni kiyomu Azande music nga ani kiyomu ga ni artist kiasi de ka follow ngoyo logo ya social media handles yani wa baya mwe ya biara goyo ani ina ikini follow ngwa tambo han ya tamaa shogo borake go pa Joseph binebiki na pamba telimo ya tamaa sipa go na Joseph pogora ndani, ko yeah. Joseph ndani yes. ndani Gizaramba. Oh yes, Joseph ndani Izaramba Uri tamaa sipa ndani. go. Yes. Oh, definitely. Gupake menga Azande Music Award le tapani aga bobo pangani ta mine bi kura bara mangana America one bi na BT Award kwa pari gini paka na manga gani chini ya of course ni kama gani ikushi gani brani Azande Music Award is a label every year calendar ani kama ga kizatu nikasa kupanga me Anton Kaino ogwa artist ane inongoye ogio na struggle chipaka connect na fans ogio na struggle chipaka bia support ogio na struggle chipaka bia promotion so ka sat event wo gole frani every year maybe lego Christmas wala anamanga ngara go Christmas dunga Azande Music Award ani kigbe na barandu ka dunga yembi tomboro lego ni kindu koy abo mukutwa ngawe chini ka dunga a calendar event every year abo ni kangera forward ka ndika attend so adia do mini na ne cafe prone so and I'm sure onajana na anga musician no boy nuko nise ni kama ngahate kamudunga kuboro duna abia nga mada kadunga patanga nga please definitely if I have a way to have meneko ondo and I can be part of it ipa bemeka gani gani hedu chana ani ndo chane and support chira tot ni mapane ngawe aminaida support aminaida ideas so cheo pali pe kupale naga Azande Music Award chada onigeri he na anigeri he na barando for as a musician fan and people community at large anigeri pa Caesar minikasa da wika fuli 1 minute for all upenga ingada for musician advice na for over fan nga gani hapo so tutu minike for munikado nga ingada boro so 1 minute Caesar please go ahead ingada advice bakari tambaye chipakishongo gidure ragomang bachere for the first time kadu on Azande live talk show bakari tambaye kupaka mpe fuganya artist nga sofa ina manga wenenga indu kumbatayo ka manga gugana pale ka send message fuganya boro ka usaganya borongo gugana kazabe na rokuge music na gudungwa pango kudunga bakari tambaye miadunga na dungwa apate gupaka mpe bale ni wehenga wane kama nga gani music ani sell gani culture nga Azande ani sell trend nga Azande kana aki avoiding kupanga ga copy and paste. Let's do our own things our own way chipakadwa nga unique and mobi wadu henga unique in ka create gani on pa ka nduna mkumbatayo wengi kupaka mpehe gianga da sana eche kwa gwa borona bitukubya gine dudwe chininga ngwe dungwa bikibya notukoliyo watadu namangaliyo ni rasta gine dudwe chinowo because I see it as one of the factors why bakumba ngoguko do kraborum bichi buyo kwanya wa ko supporting ngudetere bomu kuno tukuliko yani chadu nga kuborunga musician ni tuknelili batana minada ka understanding about tamba tamba Caesar gurenga advice for a musician tabane pana tapani gana tina da education ani educate gani afani tingori ko yo buliko afani kina hango yo ga civilize yo kina ho o pama pe no so ge bondo yo tabani we ni duro tukutulo una no turo ko vende ayi di ko re ko mapupo so we chilika jare baji ati pa abo explain fio so to me for gina advice kan funga
gama pole musician na gama goni afani na bodin kolizeki go gyo na biraba Upakan pe fran nduku ngawe. Chipana mafara dunga pai me repeating apa buliti. Upai dona china da ani unite chirani ani kodi chirani. Ani kodi chirani ka support chirani. Ani buku panga ka criticize chirani. Ngawe mi ini biya kishi koku ini biya kishi riri ini biya no. Chana na mbataete ani kodi chirani sakamanga sunge. Ani yasadi ka ani kodi chirani sa odu chikene gupani nga music award nga Azande. Ani kotirani kama ngasungi ekikwe muchirani gani a fans mukupanga ka create enmity dagwachirani nga muneki postle kiki okora pa ki atipale kisenge okora boro kiene okora boro china create mushkila dagbarani a fans inwai ke sono shirani ke yenani kwali to bring us up chinga gupacha da ani ini. So ani bukupa kan pete gupasada ani angawe ani unite chirani sang. Bakari tamba ya roja yene ku program ne na tamba ya from na wo muna osta boro fo do ngale bo ma tale bole mo hostel bakari tamba ya foro tipo ku bane bare yemo na ni ne enen gu pa o kami pe eto pa daga sene da ani ko di chirani pasinga fila na manga shari me no ne karme ngoni competition ya chama mangale bigi mon competition juba ane boro wena paranga but I want them because me mon ngami win yeah better maybe kina yembe yo ka boro pe munini but wami ape ogyo kina na moino ngami amanga show but ikiri ka play game ga cancel the show ikitambugule ki venue nga opposite le given le but they fail because panga ga mboduse mboduse mangate so ani ko chirani ka sono sa chirani ki pia mu chirani kimbu gumbali mo kimbu ka criticize akura rani ngawe midunga becha gilele no biate filani minaki free kam ke be fo kwar mu mbwe. So me, I love all my fans. Prapa operate. I love you guys. I love everyone. Come by from it, Nduko. Yeah. tambai tutun tambai Caesar tambai Kingston shipaka yare ne kaduna ne ane na gumya gina chindunga iye tasheke mazahir ngale no lani te o maya munike ye na shoni na gubagiro ni duho but anyway anga tigida show dule ani kama ngachipago topic tare anike na topic ile chipaka afresh papa wimiko upani rukuchirani na kamanga upani kwa narana kumpata chata anu manga constant discussion ilipaha so chino kupai wanyama ingi advertisement chiko program ne last week me maino ngame anga borono bwedu nduko nikadu panchinite na anga borono bwedu nduko nike bihetu so ogro ni nga musician meta manga interview no niya kuyanga ngo roja kuna shati nga kwa boru kunini kayena ro program please on bukai pare pai go on manje and manje so in jare ba je mi interview no boron so yami mang interview no group pare so hopefully next time mi mang interview no group yo aki so kati tumo kanya no inaide jere inaide ngejere wote abane bado is a process so bado kupake na ashoro na nina borondo nukanga on moina nga LTS dole bado anirogo na consistency ana zeki LTS ukola na zeki LTS nani dugronya awolo mobile ana zaka nga LTS jipo kupanga goruko ego chirani ani duno na manga fano ana zeki LTS na ku objective do honga ke educate kana society ke educate chirani nga asande wane du kura matungani mungi chingo pana zeki LTS ana zaka nga LTS ko competition ba compete no group nga ga zande duno ana kwa no ana zaka nga LTS papate ana zeki LTS chipa objective and gano objective ile bangira na gonga chinite chone berani anandu nani ana hehona chengeranite ana chenjenga kona mapanga LTS matona kadoa wale bora mafumana frani and machenji gani opinion na roku hapa but kya manga te because and mwini gine na manga ha na and mwino objective na LTS ngine so ni mwino ngame kura topic ina na frali pa hanga very sensitive but at the end of the day agwapale china manga furu kani community kani yangame chima pangame ndio topic ile ngave sensitive chaka ni frali pa hate no
Kalichimenga roja. So minebianga me the most important thing me do topic chadani Friday pahatna very sensitive and use constructive discussion, constructive criticism because achidunga me topic nga sensitive panikini use kina bubale afugo anagia ngachiranite ana benefiting obegu pai anadaka mangaha roga yani society na dagbacharani so chegu pai me ame chima mani na kutofi kelika Friday paha I hope ana mafrari paha kisaki beto kwa pasaki amihe achidunga me borokina lagu nikmane chini na kwa peke amihe please mungu pai frani ana pengo kwa pale na kupanga wala magasidro wala na target rote paido ana Friday paha kayame better solution sanahe so chipa ko undo gani muziki industry next week wala go juma nike yo go topic nika hostenga Zande culture way of dressing. Dunga boro mate ka email pale a message ngame ana manga yorure ngame wayaka ga kindo kindi. Kukura voda ko kina ho ane bihe. Angwanga chirania. Adunga ga Zande. Anepa ngame ade navo ina bonge gine. Awede. Ade navo awede yo chige aro. Aborona nyame awede rogoshina Zande abora navo awede chadunga chipa awede ba ina bangine yiwa wala ushigopa la gupanga abo na kabuda awede chirio chigea ame bingo batano te so please chada na mi hostingo program chipa anfranga chipa Azande dressing code bombiko kindomo ye prani awale chai danga gani kindo dua awale kuchini agwaro kan ka avoda ha chidunga confuse o kwasiza na ape chai nga wote chada ani duna dressing code ngaga akumba dressing code kidu ngaga ade anata po ani kinyenga me yes Azande dule Zande culture dule so chogo topic minika asada ka organize he wale gwanika dani gubetron du honde ai patron uni e kafra papa na ogunondo na knowledge ngaga Azande dressing code ngaga Azande kati dunga anata ka modernize toni ana iki forali paha then na approval ngaga kindo uchini ikia okay we have modernized Azande dressing code chiduwa like in China panganga anakajia kura panganga West Africa kin mai chikotara ni confusion bona ni chamangata so chegupa kama front chigile bole mbali dunoni na anike bironi bole next week na gani program anika mangaha sisa tamba he Kingston and tutu tamba from no bondo mbali dunoni Bakari tamba he bye bye.